Hello. Hello papa. Hello Namulembwa amwe nori ina mukana wase. Ndo mulayi ku papa. Uriyo wanyala navi. Ari ndikukuirire mbukanga litawe wamwe nori nambo kwa mabozi wowe bomwe mupabe kuchikukanikaza kahotawe. Papa ndiyonenga kumusimu kwa basi kundambisa shilonga nakone. Kumusimu kukulumba shilonga wakonele? Ikwakukola kurie? Kunzakala mubichele kwa mala kwa ndikita. Kukwakala mubichele kwa kutikita? Mbo watse kandi kukutikita bumbi. Papa kundikita paka naulila bura. Kukutikita paka waulila burafu. Ariteka kametsi kama vile. Umalo katuke mufana zikofune rubya rurene basi. So une murwe wenganisi bamusika moyo malo wanyo kametsi ukoshenga kushili kuratawe. Ukumame kutsakwira marundi ukutambisa ta nego shukora chilo. I can't accept that. Aringupirendi. Wangi. Imawo dai wakuba mulayitawe mingafu ya mukomba kumurwe. Aringafu ya munyola wa? Ngafu ya mukomba kumurwe baba wabe abwamabiye mwosi ngenduka mengafu basi ya mukomba kumurwe. Bari wafuna bulwaye bwenyama. Arabanyala warusayo kumurwe ngengafu za muhombata. Neje mbona kuwelisa ukapesa mbo mukana wase. Sana sebasa uba yimbi mambo kwa manga bangu ba vyarania. Va yimbi mabasa uba rinjumbile nabi kunywa buselenga kosa tawe. Era bulwe ngosera mendi nikina. Aringole ndiani. Ikana wa mandi kisile tikiti ye busele shirekere benga kosa tawe. Ili kukana kwa seta basa uni baba no mabaringa kosa kunywa busela tawe. Nari musawushinde wakurumana kunywa busela mwifashe butunda kupa. Ibyo kandi batawe kana warebo musawu mwene. Sanga nyumambasa. Nevana kono kumukana wasempo fa Uganda ya kusito weleko. Gakolele likambira mbo barisibanyi bakana kuzambula tsitu tsefu mbo barisibanyi nuhombe ko sabalukusa. Nifuko na muti zuombe kale barusabe lukusa. Nitu silombe kamumirembe che bakoloni kale bona kumukana wasebali. Ngende ni pulani tapata kuzambula. Babandu bano bakuyima china kweli kamatsima kameni. Iti sinywe muto weye mabaringa bachinyole yola nani kumutindota bari batsa kuchikwisa ku. Bari batsa kuchisambula? Era kulia kuri kwa pakingile nukukolele passport kwitse kumenye nawe mutu yona amanyire ngali kumenye Saudi Arabia fwe Uganda ya lubele. Papa watamseombe ho mwana ngani ho ni naye? Amba ukali ho ni mawo yishira bona akukana kukani nawe. Alo. Amba. Alo Namulembwa ngafuse mawo ya ingomba kumurwe. Gali kamango ya time alikota. Aribasa ubalomela obarisha. Bayaya nikomba bujanjabi. Nisengeza bana Namulembwa shini. Azo wata muse una ikubone babo amama ashese ko wanda. Alo. Oyai. Nengomba washelinje naze itanguleko Rolex. Chapatoli mali chenasa ndiye washini. Nikomba busana zazome. Labululu hukani usimali hubaza mapesa saka mapesa ngutabusa. Kobusa kubone mangu bone ya aita imali kota. Hello Namulembwa. Hello. Ari mwamala kwa aita imune mwangu abuzira.